米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。米第二多高瓦斯扎吉伊泽尔古乌利，信靠主而生命得力。萨利嘎嘎马布隆平安。Marat在kita milayap tu suara nu kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以赛亚20 atsfang 5 kusapaw atusir suasa ka sasior ku falutuan namo masinanod ku falutuan namo amitier i takwanan i ucaci icer kamu tanagtag saan。回来吧，安心信靠我，你们就得安全；镇静等待我，你们就有力量。以赛亚书30章15节。Sa di kakaaw, matlen ko icer ako pakapilo amitlemak to maamaan, yo saan kita ucaay pakaaraw ita to nika citulas no icer. Nika matlen ko icer no kawas amitlemak to maamaan sanay atam tlaw pakatinako cingra to bi patanagtag no kawas cingraan。当我们说我有足够的力量去做任何事，这就表示我们看不到自己的能力有限。然而，认为上主凡事都能做的人，必能经历上主坚固他的生命。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥，不一阵阿古基数，萨嘎。Pakafilo kako mitlemak to karahkeran iso lemak. Mararit keso mitipot itakwanan. Saka o tanatekay ko farutsua ako misi ayaw to masa maamaanay lemak。上主啊，你是我的力量，所以我能够行出你所喜悦的事。你时时看顾我，因此我有坚定意志面对生活中各样的遭遇。Pakai ni itaramanay ang utapang ji Yesus Kristo mitolon. Amen。nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。